Паміраю, як нявеста Христа, дочка Марыі Успамогі і ксяндза Боско. Мяне больш няма сярод вас, але я працягваю жыць і марыць у маіх сёстрах, якіх вельмі люблю. Mia sestra Veronica. Ciao, sono Sor Carolina. Soy Alma. Giomeva. Mia sestra Lucia. Sono Suor Giulia. Sono Sor Chiara. Hola, soy Mariana. Sestra Elena. Ciao, sono Sor Laura. Mia sestra Teresa. Ciao, sono Suor Daniela. Меня зовут сестра Даша. Sono Sor Chiara. Меня зовут сестра Teresa. Ciao, sono Suor Lucia. Я сестра Gabriela. Sono Suor Maria Giovanna. Mi chiamo Suor Maria. Мене звати сестра Наталія. Sono Suor Maria Laura. Ja siostra Julia. Jestem siostra Paulina, szczęśliwa córka Marii Wspomożycielki. Я щаслива сестра Селезянка. Je m'appelle Anne, je suis une heureuse éphémère. Ja Prawda, szczęśliwa siostra Salesiana. Sono felice. Sono una felice figlia di Maria Ausiliatrice. Felice di essere figlia di Maria Ausiliatrice. Ja уже 35 лет как счастлива дочка Марии Помощницы Христиан. Ja благодарна Господу за призвание. Io sono felice di essere FMA. Tanúvér vagyok, boldog segítő Szűz Mária leánya. Счастливая дочка Марии Успамоги. Io sono felice. Я счастливая. И я счастливая. Jam shumë e lumtur sepse lumturia ime e ka një kuptim. Я очень счастлива, что Господь призвал меня, чтобы служить Ему и людям. Sono felice di essere figlia di Maria Ausiliatrice. Счастливая дочка Марии Успамоги Христиан. Sono molto felice di essere una figlia di Maria Ausiliatrice. E sono una figlia di Maria Ausiliatrice, felice di essere. Я счастливая дочка Марии Успамоги. Una FMA felice, molto felice. Y soy una hija de María Auxiliatrice feliz porque me doy continuamente a los demás. Я счастливая сестра Селезянка. Почему? Потому что хотя бы жизнь может быть дождь, как у нас сегодня, темнота, но я иду, а возле меня идет Он. Я счастливая. Il mio sogno è che tutti i giovani possano incontrare Dio e scoprire la loro strada. E il sogno che ho è che ogni persona possa essere se stessa dentro la casa del sogno di Dio. Мое желание, чтобы каждый молодой человек нашел место своей жизни, в котором будет счастлив. És az az álmom, hogy azzá váljak, azt éljem, amit az Isten álmodott rólam. Ибо я вара, как все люди оставались самими собой, были аутентичны. Правда, как счастливым был каждый молодой человек. Il mio sogno è che le nostre case possano diventare davvero dei veri focolai dell'amore fraterno. Моя мара – это місць великий дом, в яким буде много дітей і молоді, особливо бідних і потребуючих. Il mio desiderio è di essere come questo foglio, bianco, per permettere a Dio di scrivere il sogno di amore che ha pensato per me. I On w moim życiu jest konkretny. Jest w obliczu mojej siostry, w obliczu Twoim. Я мрію про місію, а також мрію побачити на власні очі 100 молодих дівчат, які скажуть так Христові і підуть за ним у нашому згромадженні. Il mio sogno è che le nostre comunità possano diventare delle vere case per i giovani. Il mio sogno è quello che nessun giovane si senta abbandonato e che trovi in me e nell'oratorio una casa che è sempre pronta ad accogliere. Il sogno di camminare insieme ai giovani verso il Signore, accompagnandoli nel quotidiano, giorno dopo giorno, parlando con loro, diventare un segno di una testimonianza che viene dal cielo. И моя мама, как наши дома были домами Божьей любви, где каждый человек мог найти себе и свое счастье. Il mio sogno è vedere e far vedere Gesù. Sì, perché come diceva San Giovanni Paolo II, è Lui che cerco quando cerco la felicità. Un sogno, apprendere a amare. Гэтае жыццё такое кароткае. Хутка настане дзень, калі мы зноў усе сустрэнемся ў небе. Любіце адзін аднаго, марце і верце ў цуды. Заўсёды.
Шукайте Єсуса і будете по-справжньому щасливі. Боже, Ти вибрав святую Марию Домініку Мадзарелла за опікунку простих людей. Учині просим, каб наші відносини до інших були щирими і добрими, наповненими вірою і Твоїм благословенням. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Отче наш, который есть в небе, светится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Святая Мария Домініка Мадзарелло, Молися за нас.